bisag ka kuman natin niya Fatiha. Ano tuan na subaga kita niyo mga yung kita yung suhod mo Allah subhanahu wa ta'ala mamag kita niyo palayon na rin ajab dunia iban ajab akhirat. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dinina wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal aqwa ila lisab. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sahatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sahatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridaka wal janna wa na'udzu bika min sahatika wan nar. Allahumma inna afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wal walidina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka imanan daiman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka amalan salihan wa nas'aluka dinan qayman wa nas'aluka al-ghina 'anil nasi. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma hadina wa hadi bina wa hadin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada ya awwalal awwalin ya akhiral akhirin ya hajal quwwatil matin ya rahimal masakin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya Hannan ya Mannan ya Jal Jalali wal Ikram ya Ahlas Samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ma wa'adtana ala rasulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar ya aziz ya ghaffar ya arhamar rahimin. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sulat-sulat na atau kumalang kumbiano kira iwan niya sa kamu mga ballpen nyo do kayo pero na dyan mo lang marin. Okay, magsutol. Royal 77. Let me know. Royal 77. Warisan kariwa kamari. Ano ko yan? Pangadak sinwarisan chapter. Ano ka mo? Ano? May tayo rin kakitan ko rin eh. Ano ko? Ano ko mo? Ano ko mo yan? Ano? Yan ka mo sa timatapok ka mo. Ano ka mo? Sakat ka mo ko patas. Sakat ka mo, sakat ka mo. Sakat ka mo katan. Sakat. Sakat ka mo. Parehan yung kanilang nyo yan. Press ko malay ka mga mga sa kita magtag sa magpawakalay. Okay. Buhay ang ating lolay. Lolay.
Sembay darah-darah dari pisah-pisah lalu. Dulu kan dulu kayo kada nakapatas tinta yang. Okay. Sarah. 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 Yung umpisa. Sarah. Okay, Sarah. Oh, na Sarah. Okay na. Why? Ano kapag sabi kayo na matawag ko? Okay. Bisa.
Okay na yung ano na to. Nakalo na ko. Naka-off na yung makakain. Ano na? Okay, ano na rin? Oh, yan na, okay. Yan na sila, bali tapukan! Wow, yan na. Tapok basag tapok si Kina. Lo, nabiyan, sa mga. Tutugan. Ayoko. Ano na? Okay na lang. Okay, yan na. Okay na yan. Unong kain pa na yan. Aduh. Apa ka? Okay. Ano sis? Okay. Boleh ka 2,000.
Assalamualaikum. Brad Imam. Brad Imam MC. Brad. Ano na? Ano na? Ano? Brad Imam. Karena ako Brad. Masih mga Brad yan. Karena ako po na. Saan na kumalang karin. Ano yung media tayo? Media tayo. Ha? Ari na ba? Atau hari ya? Misalkan rumah natin yan ito patut na mereka mo. How na impress? So, Mahirap. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا كما لا ينبغي للجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الآفات والآفات وتقبلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الشرائع وترفعنا بها إنك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الشرائع في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. الله يا غفار يا أرحم الراحمين. Rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bagi setahun namu yung mga Biar bisa dirasakan yung bulan TV katantag 7 tahun. Biar bisa dikaitkan katandok. Jadi rendi mga bangun lakukan kamu. Dan kami dengan kumpulan besar pengawal limbersin kami yang menakasa akan sindian kami wanduk kailo. Dari kami saja maupun Thomas di dia bagian sintiki awun-awun naman pekerjaan awun lang kami bisin kami nakahapin kanyo anduk kailo laporan nyo mari kamu mga tayo mga pasalik kalagyan kanyo rin yung pagkasila sa sindikan awun jangan magsusunod sa magkukulang dan ibu mengajar nong frontman sungguh pun nong kamera frontman demikian ganto ng mga tayo mga mga unimbersin kami nakasakan nyo ataupun researchin kami ayari kami rin di saja kung may maunong naman pagkarajaan jadi di na magpawa balin salam ala perkabyaksan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah matay mahod awli ka pa sa tayo.
Magsukol ka niyo matahungod. Kita niyo. Okay, si May na ka. Sis. Di lang nyo man ako kumapanding rubok ni pero sige niyo. Alhamdulillah. Manong karusahan sinako. Ando kaylo kabalik-balikan ko sa lawat maapan yung man ako. Pasal ikakuan ko kanyo makad kita halo. Bukon kita makadabaranta. Ha? Makad kita niyo halo sin alpa kaparo. Makad kita niyo policy hinang na to hindi warisan chapter. Manong policy niyo rendi warisan chapter ayaw niyo dah policy niyo pawa chapter di yang menjadi policy niyo before ko makakatog pa chapter niyo ay pa chapter sindu kaing chapter niyo policy niyo mga subo ka mo manunin policy yan hindu ko kanyo before ko magpakila mga tutay mga audio makabisiting ko po ako man ando kaylo umuri pa sampayogan niyo magpakila ka mo amon complete name katan ba't naman kamo di masuho asuhon kamo siya nagpanganak ka niyo ikabaita niyo ha kabaita niyo ra ara kala mani di kabaita niyo makaparuhan chapter kamo Batang teman, ulit na. Hindi magpasampay daw kanyo katan. Basal di naman lukay, ako mag-resign na ako pagranan. Magsubli-subli kita nyo tayo, maubo ko na dyan kung ran sa umulammat. Subay ka mo isa, wamun kung ma-experience may rin pagran. Bukong tap-tap ka kung pagran, hindi warisan chapter. Magganti-ganti pasal kamu panganak sing warisan chapter so ikaw may nangran sa mangkuli ko na kaya mo nindo kanyo ando di lang ni mo kamapan bukum mi magran o maluhay nga na ni magran mahunit impag niya nung maginang gran malagdo yung kalusahan niya man siya nakalagdusa ang murati patumtum kanyo. Ako bila-bila ako magkuha na possession ko makajari sa maulong pa sa bukan niyo yung mga kataw-tay manguran lumayo na dyan inamamayta lumayo na dyan rin kamo tawa rin kato rin di inamamayta brad di na ako kakalayuan di na ako makakatun Panahon kita na. Ayo, oleh ada bu. Sima. Auno ay. Kadati ada. Ada ka? Auno na. Mayroon? Sapat ka maraming emergency. Why? Okay, pagka-mayroon tumawag kita sinukay. Aon? Pagkada, Brad, pagkada. Aon na. Okay, sapat ko, Brad. Makati ko emergency. Aon na, Brad. Bisa? Yes! Sa? Yes! Everybody
Thank you. Sing. Yes. Yan na. Engo, please. Bisa.
Sa bolas na ka na magsusatay. Susatay ayaw, sintino ikaw marayaw. Bukod pa sa ikaw, maglalaw ikaw. Nagkakaroon sa kulang kahit. Tumurin-urin, bukod-bukod-urin-urin. Tumuloy-yan ang isupay hula siyasi. Ka na magaling-hati, ilbing alabi, mga lahat-hindi. Puro magatay, magatay at puro. Mapansurin ilong, pagkaraw mo yung naman. Sinan ang susun, lagahan-lagahan.
Sulayan mo ang nakalala dari bayani yang ada masih kami mati mata untuk sekau mengalaminya Ayaw mag-sumo-sumo Yari
Daging. Jajanin pa yan. Serious. Ako yung makakama. Ayoko. Layanan ko sa biniliyangan lang nangalay sa
Ayaw na gawin na mag-alak-alak. Dari ko sa binilayang iniinisan ko. Diunisan sa binilagay mo. Pangalahin na gawin sa mga dayang ko. Sa ilang sa binilayang pakulong ko. Mas ikaw sa binilayang laman ko. Hello? Kururo. Yan na! Kururo. Sa bunga ko sa hidayang balik. Iyari ko isang hidayang tulis. Hudyang sa kong hinidayang mga mamanis. Law isang yawon inisin bugis. At tulong isang longyalayang makatangis-tangis. Hudyang sa kong mga mamanis. Si Mambay Lola Pururu Yan na! Siya na! Makakala Amalin na gawani ko Kayang wasala Mga uninayang Kasilako Mga yung amilayang Maapiniga ako na Dan kami sa sili kayo ko Kumpulang Dari bagay sa sili Papasaya Si Mambay sa piling ako yung bakaldan.
Ikaw magiging ang isang iwas na lang.
manuhay ng unang nandiyan kapaligiran. Iyong nakaduwalan, iyong napatang, iyong napangalan, o iyong naamang. Okay, yung
Niralita ko lang na. Ay, yung mahal. Okay, sa ito tuloy, may mga tuja, mga. Senyum si Zada.
si jantung Masih